ونستهديه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد. Mga urip nu Allah, ini yang mabebalui bendingan pemagusain tanu maging kai atigu bas Arab al istiqamatu ala dinillah sukapes intar si kuagama wallah udi nasukat tumadeng si kuagama wallah udi nasukapak at itua ukap paginatao si kuagama wallah yuti maliwanagun akasibutaun al istiqamatu ala dinillah sukapak at itua si ko ukit akap paginatao ko agama wa Allah. Gian kaya ay mana niyan na bendingan tanu na agiyay mababalui ahaya maana niyan ang bidaan o muslim agusway maana niyan nakna uba muslim soy maana niyan na muslim na agin yan di panaguntamanan wanda manayay kabalui o kawyaguyag yan amis sugat yan kuya mahanan yan na agama wallah suknaw ba muslim na asar kaya mahanan yan na may enjoy di makakalami-lami siko kabagpagintaw niyan na bastan tirunuto sa daawi da kalian umyatud so kabagpagintaw niyan kuwagama wallah antaw aka ay maanan niyan na dirun miyatud inaluyanan wallah sa surat Muhammad numero 10 walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu fannaru mathwal lahum. Sosial itu ayamanan yang ada pamaratiaya na aya ka pagintawiran sagian kaya dunia nakakalami-lami kapaginjoy nagwayamanan yan na pagkansiran kulang walog kabubayaan ni rangkuman sa lagi duka pagkano mga binatang fannaru mathwal lahum na swapoy naraka na ayamanan yan na airan derpa yinan ayamanan yan na betad udah paratian yan ugain na sumuslim so ayamanan yan na mu'min na aya awida kalian ayagin yan di panaguntamanan pagusar niya nun suay mana niyan na rizki ni bagayrun wallah na andaman naya ikatunan niyan si kuay mana niyan na lalan wallah na mabaluy suka magpagintaw niyan amiyat to diyan si kuay mana niyan na agama wallah so Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin niyan sa suratu Al-Imran 85 وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Sadin saya mana niyan na tao, ayam bebenug niyan, akap pagi na tao, sagyang kaya dunia, nasusala kau kutuladan, ayam mana niyan na ini tuladu agama, ini tuladu Quran, ini tuladu Allah, falay yuqbala min, nadirun diterima anu Allah, ayam mana niyan na ilang akaw yabuyug, na ilang akap pagi na tao, na ilang aki bebatug sagyang kaya ayam mana niyan na dunia. Wal iyad billah. Lagi dah katiru ariak noto. Api alam wanu tamu ku dunia nama ku tau. Nama iku suki apa gini tau niyan na ilang. Sulang wanu panaguntawan niyan na dedes. Ay makna niyan dada kipan tagiyan. Na ay makna niyan na anto na ay makna na gulaw lah. Falay yuqbala min. Dilun terimaan wallah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Guskan yan na sisa alungan na mauri na ayama na napadesi kumi ang alulugi. Teguun sa iyong kuto apoy neraka. Yang kaya mana niya nabandingan hal istiqamatu ala dinillah sukat tumadeng suka pakatitul siku kapaginagtaw ko agama wallah na daan tanwa pakinagin wanto na iya mana niyan nagugudanon umyang unaan tanwa mga laulama su Abu Bakar radiyallahu an na ayagugudan yanon na tigina al istiqamatu ala dinillah hiya al istiqamatu ala al awamiri wan nawahi hayat tigina katumadeng siku agama wallah nasuka pakatitul kapag inuntulan siku kipanggulalan na mga suguan nagusway mana nakapunang gilai siku ay mana niyan na mga lalangan mga inisapar haya mana niyan na ayapat tiron akap kapatadeng siku agama wallah na mabaloy suuri pun wallah asulang wano suguan wallah nasutaman ayamanan niyan nakagagagaan niyan nun na ipanggulalan niyan nagusulang wan umangay ni sapar wallah na ayamanan niyan na penanggilan niyan si utaban ayamanan niyan nakagagagaan niyan. So Uthman Ibn Affan radiyallahu an na ayaman buang gudan niyan nun bigyan al-istiqamatu hiya ikhlasul ibadati lillahi azza wa jal ayat tigil na pagturoon ay mana niya nakatumadeng si ikwa agama wallah nasukaun tula si ikwa mana niya nakapag-ikhlas si ikwa simba ay mana niya na para si ikwa Allah ada as-sumuldun ayamana niya nakapake ilay-ilayin naguda as-sumuldun ayamana niya nakapake nagnagan. Suadi Sa'id Al-Khudri radiyallahu an bitiryan kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru Al-Masih Ad-Dajjal niya kay sa ating inalungan na luminior kami so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamiapan tagyan na pagaloy nami so kapag at talinguma huwag mana niyan na Dajjal yan ang suway pambaturo ng mga lukas na idazul so idazul na ayaguguda nun mga lukas agiyuto din naman po igugudanon saya mana niyan na kitab na sabala imata ay mana niyan na tunga na yakurot tibuka asang kalang agyang kaya ay mana niyan na balahain yan intirwa dunia na suldan yan saya buat din yan kesuldan ay nalayo Rasulullah nagiya Makkah agugi ayamanan niyan na Madina dedeg niyan na languan ayamanan niyan tatagu dunia
Sisagian kuto ay manan yan. Nakiyaw makiran Rasulullah. Adiran di kapanutula. Kung kabubaloy udajal. Ay manan yan napakalak-kalak ka. Naya pituro Rasulullah. Tigyan na ala ukhbirukum. Bima huwa akhwafu alaykum indi. Minal masih ad-dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Baakan narakano punutula atigo Rasulullah. Suaya mana niyan na lebih. Amala apak kalak-kalak ka. Adi suka pekat talinguma. Waya mana niyan na dajjal. Qulna bala ya Rasulullah. Naya pitru mga sahabaw Rasulullah. Natigiran na daw ari. Hey Rasulullah. Faqala as-sirkul khafi. Hayat tigiran na daw lagi diyan. Aaya maanan niya na malaapak kalak-kalak ka. Nakapanakuto. Aaya maanan niya na mapagma. Kapanakuto. Amapagma. Antulay patiroon. Aaya maanan niya na kapanakuto amapagma. Ayyakumar rajulu. Yusalli. Fayuzayyinu salatahu. Lima yuri. Min nadari rajul. Ayat tigu Rasulullah. Aayamanan niya nakapanakutwa mapagma. Nasukatin di gumama. Aayamanan niya napasambayang. Napapiyapiyaan yan. Susambayang yan. Kaaya ka piyapiyaan yan nun. Na anamapiyak kay layron. Aayamanan niya na isamama. Yun ang kunakida alagi din. Aayamanan yan. Na malaapak kalak-kalak. Adi suka pekat taling umau dajjal. Uba mabaluy. Sulang wano mga amala adi tanu diing gulaulaan. Sakna. Uba aya dirundi ka piye-piye na para ku Allah. Ka aya dirundi ka piye-piye. Na aya maanan yan na para ku mga tao. Sa kapiyak kay layranun. Naguya dirundi ka piye-piye. Na para ku mga tao. Saan mapiya. Aya maanan yan na kapag kinagayranun. Hila nyo mananan. Yan ang kunimala. Alabiya pagkalak-kalak. Adi suka pagat taling uma. Huwag maanan yan na dajjal. Siya kini ay maanan yan na Fauzan. Salih Al-Fauzan. Malay niya ulamairan. Sa Saudi. Ang tunay katiruyan. Sagiang kayamanan niya nakaputadun. Si ikwagama wallah. Ay katiruyan. Tigyan al-istiqamatu. Hiyal i'atidalu. Ala amrillahi wa rasulih. Min ghairi tafrit. Wala ifrat. Min ghairi guluin. Wala taksir. Hayat tigyan nakaputadun. Si ikwagama wallah. Nasuka paginuntulan. Kapakatituwa. Si ikwayamanan niya nakapaginagtao. Kukipanggulalanan. Si iku mga suguan wallah. Nagusto mga suguan Rasulullah. Sa ayamanan niyan. Nadimindirainun. Naguditunganay. Ayamanan niyan namang itaralo. Naguayamanan niyan na mamanubra. Ayamanan na apiagyang kaya kapagagama. Simbak wallah. Na ayay sugu wallah. Na di manubra. Naguayamanan yan na di mindirainun. So Allah subhanahu wa ta'ala. Na inisap pariyan. So ayamanan yan na kapanubra. Sikulang wanugalabak. Inisap pariyan na gudiyaway niyan. So ayamanan yan na papamangitaralo. Ayamanan yan na galabag. Sikwa piyaan to na iding ula-ulaan. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin niyan sa suratul Ma'idah numero 87. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jesus tira na miya maratiaya na uban yu harama
suaya mana niyan na mga panganangken ahyalalarkanu wallah naguubak kanu panubra kama ta'nas wallah na diniyang kebubayaan so pagtaw aaya maana niyan na di imamanubra di kikepakai ubama itu budan napetero na kaharamaya adar kapan makaraya guan tunay maana niyan nagugudanun o Quran naguan tunay gugudanun o hadith niya kada-kada ligira aaya maana niyan na diniyan di pelemon-lemon adinian di katirua haramaya nagyaya na halal nada abamian ay makna niyan na dalil amarayag sa Quran nagusay makna niyan na adib da ay makna niyan na patiru ko haram nagupatiru ko ay makna niyan na halal amakaliyo ko Quran nagumakaliyo si ko ay makna niyan na adib diyan kayayat na ayat sababun nuzul akinit turun nun wallah nabi kay sa anungan na adna mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedul su Abu Bakar su Ali bin Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Amr wa Abu Dharr al-Ghifari wa Salman al-Farisi palayag na yung mga ala sigo mga sahabaw Rasulullah nami timo-timo siran sa ayapit timo-timo aniran na andamanay kapakapiyaw paratiran si ikwallah nagwandamanay kapakabagbagar huway maana niyan na agama kugira nun di king gulalanan na si isiran miya limod si kuway maana niyan na darpa o Uthman ibn Mad'un na antunay kiyaw pakatangkiran paganayak yaw pakatangkiran na antasumo yaumiyan humanagawi na di sirang pusa sa yamanan niyan na sunat ikadua akyaw pakatangkiran na wayakumul layla na humanagawi na disiran di yamanan niyan na kiyamul layla disiran di tahajud ikatlo akyaw pakatangkiran na wayatrukuna alal puas pagawa aniran sa mga igaaniran kapalayan na ayab pagigaaniran na ayamanan niya nakapangalimbeban nagukap panaguntaman ayamanan niya napagawa niran sa mga igaan na mga pipiya kaayab pagigaaniran na upamakot tabla na tabla kakapanaguntaman naguayamanan niya nakapangalimbeban ikapdakiyaw pakatangkiran na wala yakuluna al-lam disiran dan disida sa ayamaan niya na karni kagiya ki akarnianan nakadudunya iyanan tomo aki agi yang kayamanan niya na bani pulim begatin dulu sangat lima kagiya ya agama wala yalbasun al-basuh pada kiau pakatangkiran na ayamaan niya na disiran penditar saanay kapiap-pianian kaaya diran di inditarn nagyang kutuha ayamanan niyan natungan na idin ko kapangalimdubaan si ko ayamanan niyan nagyay mimbuat akyaw pakatangkiran nakagiyagyang kaaya agama wallah na inisaparian so ayamanan niyan nakapanubra na inisaparian sukat tawarang akan derainon na inisaparian ubab separ nagyang kutuha dan sapar no Quran na minit turo nagyang kaaya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu taibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin Jesus sira namanya maratiya ubaniyo harama suay manan yan na mga pipiya panganangkan mga pipiya anditaran mga pipiya agigimu asuhiya lalarakanu wallah saubak kanu panubra kama ta'adas wallah na diniyang kebubayaan so pagtaw ayamaan niya na pemangitaralu agiyang kutwa kepitian na disusubra agiyang kutwa gelebekya kedabakan ibu ketakawi gih pulung akan aku torat tudakan ada kau na ituruga Mia bebasa gawin ada ko gitur ga. Nay mantok man na Na para dia ko turun. Ame ko na sa kani kaya pani kaniyo miya po ako niyo.
Nah, ilainya mana nan? Dia ki agama tanoi. Nah, agama ini ai pesugian na suka tatangkan andai syukur magantag na suka tatang kairun dia na naki agama dinia kebubayaan semua pemangitaralu na isa dinia kebubayaan na suaya makna niya nakanderay nun nakapanalipenda Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin niyan pun sa suratul Isra numero 20 Agusiaw wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura ubang kaatig wallah patunga sulimangka sagyang kaayat tanguka haya maanaw to na ubaka mabaloy api keto aapi agyang ngirungyan na diku kita nakudalisa wala tabsuta kullal basta na ubang kapman kaya talangon ana atap niya na kailangan niya nakamalap na lambuon fataqauda maluman kamakausid ka apa pengisuyaan mahsura adi ipanenditan ato na imanaw to di kabaya wallah suka peligit na di kabaya man wallah suaya mana niya na nasad sa kekuan nakataya ipetawag sa kurwaw aya maana niyan nakakayat tadi susabala alima nakakampalan na suaya maana niyan na sabala alima kagianan indawan ng Quran nagugianan indawan waya maana niyan na Rasulullah sagiyang kaya aya maana niyan na agama dito higiyang kaya agama tanong dia ya kekuwa saba aya ikuwa nakatatagin pa dia ya kekuwa saba aya kikuwa nakapmajik kagiang kaya agama na aya pagkedegen na Quran na aya pagkedegen na hadis wala taj'al yadaka maglula ala unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura surah al-Isra numero 20 Agusiaw ubang kapatunga alimang kakot tenguka maana au baka peligita tunga na ya maligita api suka pesurga iya na peligitan yan na dingkap man kaya talangon ka makaultud ka makapaliusid ka apa pengisuyaan aya maana niyan na dipanditan ilanya man agi Quran ya ikadua ki alayaun wallah nasinya ni naloy sa suratul Qasas numero 70 wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin ayaman aku ta'atur Allah nasulang ulang wana ini begair ka wallah akamapian lagi du ilmu lagi du tamuk lagi du kadato na panamana maringka imito nakakwalungan ka amauri panamana maringka imito naka ukasurga naka wala tansa nasibaka minad dunya na ubang kapakalipati subagi anak kau na ko dunia naki dia ko dimamasa sama lumapia-pia bangkala ka surga ko din langon na mga wata na swisde tanu tapuilen tanu pa sa kasurgaan kanda bagianan hindi wano Quran ka ayan di wano Quran na wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah sulang wano limu ay ni bagir ka Allah ilmu uka tamu kaka kadatu uka begerka na sukat naka samito nakakwalungan ka amauri ipaka surga ka mabalui sulang wano limu ay ni bagir ka Allah amilantay ka kwalungan ka amauri ka surga naka
wala tansa nasibaka minad dunya, na ubang ka pakalipati subagi na kaon ku dunia, sukna kaon penditar na kaon, aya maana niya na upa kagaga kaon sa petirakan na kaon, na petirakan na kaon. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, pia-pia ka bila nga tau ka sa lagi dukia pia-pia ka wallah. Aya maanaw to na sulang wanu limu ayini bagayar ka wallah, nambila nga tawing ka usarang ka ko kabayar ka kadnan ka sa lagi dukia pia-pia ini anak kubuntal ka ay gira miya galung ka natika mata anada lagi da kana mata idu ku dunia. Wala tabgil fasada fil ard, na uba aya pagingarang katig wallah ko kawayag-uyag ku dunia nakapaminasa. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, kamatta anas wallah na dinian din kebebayaan. Suwaya maana niyan na mga tao adi maminasa, di mga landida, si kuya maana niyan na liyaw ulupa. At tunay maana niyan na tuladan, akap paminasa, si kuliyaw ulupa. Ayakat tero mga laulama, تجرنا وإن من أعظم الفساد في الأرض المجارة بفعل الكبائر دون حياء من الله سبحانه وتعالى. Ayat tigiran ada lagi dia. Ayat makna niyan namanya lalakap paminasa. Si kuliah ulupa nagyang kotwa kapot publikwa. Si kuya makna niyan nadikang gulaw-la ako mga laadusa. Sa ded na bau na kaya si Allah subhanahu wa ta'ala lagi digira lagi daya Ramadan. Aya maana niya na daga ida kelay ka mabubuka na siya ki ini aya maana niya na mala abagwa mama agumala abagwa raga na pelala ko sa dalmay na wana pekembang niya na enggak na pekembang niya ada na kaya dinia ni kaya so mga tawadi pupusa na aya mala dinia ni kaya na swalla na pedanan sa aya mana na mala akapa minasa sagin ka iya aya maana niya na liho lupa ilani munanan. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiruyan tigina kullu ummati muafa illa al-mujahirin wa inna min al-mujarati ay ya'mal ar-rajulu bil-layli amalan yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الله أكبر. Langulang wanatigo Rasulullah waya mana niyan na mga umatakan na palayad na kipmaapan na palayad na prilaan bata dilaburo ni gira lagi daya aulan ulan na Ramadan kalang wanu di ipusa nalang wanu di imamagamal na palayad na naprilaan wallah. Aya buat tiabiya unu Rasulullah. Aya maana niyan na di prilaan wallah na al-mujahirin sumanga tao adiran di ipagalaala sumanga dusa amiyang gulaw layran guni ada amat taurun. Kia tingin nga nakadusa na kayo man to namay tuanan. Kaguan niya tiyo sa kami mga nguda. Tama na kisah kakwak na pagkenam. Dah pernah ki atig na member adusa abak lagi. Dia na ginawa niya na yun misaksi. Dah pernah member adusa abak dia lagi. Na upama na dia nang perilaan wallah. Sumiyang gulaw la niya na dusa. Ada abak taurun na dinian di pagalaala tapong beloy niya na aban tugan si ikwe maanan niya na kauyag-uyagin. Na di ko na nang perilaan wallah. Illa al-mujahirin wa inna minal mujarati ay ya'mal ar-rajulu bil-lail. Pendati ko Rasulullah saya mana niyan na mga taway pagalaala niyan ang gutwa dusa niyan nagiyang gutwa mga tawaan na mga ala adusa amiyang gulaw lahiran ada mataurun kasiram gua guswallah ye mana niyan na mataurun na dinian ditetaruun waki atiging geri wayari utakana utapanahun nami apa melinaki. Pasal kasi anak na ginawa ko, ada pernah lagi dah kena baradusa ada ruwaka. Allahu Akbar. Liyo pernah ko kapsag siro ng mga malaikat na, pikum pabalian niya na ginawa niya, na ada lagi dia, na ada ruwaka, na ada lagi dia na baradusa. Di ko na kaya na prilaan wallah. Nah,
Yang kaya agama tano na ayamana na agama niya katatangkaan pindawa-daway niyan sukap panubra na isapi awin niyan na sukan deray nun nakapanalipunda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusr wa la yusadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qarabu wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'un min ad-dulja al-qasda tablughu. Ayamana utatir Rasulullah mata nagyang kaya agama wallah na agama ini malebud dan nasakat taubu apakah ilut-ilutan yan na ginawa niyan sang kaya agama wallah abanian ditabana banian ditabana tapanging aman apakah ilut-ilutin kan na ginawang ka dikagaidakan saan ang mga vitamin yan kagina naki napangan ng katanan o mga tawa madudunia kapiraw lang buwa ki namanya makala alabekah napiasok asumbayang ka na di nga malutang di ka punditar sa malo anay kapihapian yang ka ulaw laki ana na madudunia natiba ng kabu kada atawat tigu Rasulullah ay nilut-ilutan yan na ginawa niyan sang kaya agama wallahu ta'ala bada tabana fasaddidu wa qarabu pakati niyo suka mapaginataw niyo nagusukku di niyo na timing niyo ila ini mana itu hari ustad sakap fasaddidu wa qarabu pakati niyo suka mapaginataw niyo si kuagama wallah nagu timing niyo sukku di niyo ay manang tawa qarabu timing niyo na sukku di niyo na min ghairi tafriq wala ifrat dikatungan na yung manalipende na dikapmantungan na yung aayamanan yan na mangit taralo na guwemaanan yan na manupra wasta'inu bil ghudwati warrawha pangnikanu sa tabang sang gulalan kukap pangabalaga kukapita-pita nagusukap pangabalaga kumautua alungan ayamaan ito nakapanamar haba namya si makamana namar ay kapaglaw niya na alas 9 ayaman na namar na andi kapita yan napagulog sa lupa naba namya si makamana namar ay kapaglaw yan sa walay na igira magalatris ayaman na namar na babumakasimbayang adi maninggal baka wasay minadulja nagupang ni kanu sa tabang sang gulalan kuwaya maanan yan nakatitigawi upama kumurita ka na makabtuday ka kaba na miya si maka miya kuha niya suwila mo natutorog na kami pita natutorog na mautulungan na ada pa na pamagarib na pisigeng dahil na kaya ba niya na makuha ilmo na apian tunay panggalibak na di ni para utsutaw alay na ni betadiyan wasay minadulja guswaya maanan niya nakatitigawi piya kauriyan nun Rasulullah piya na al-qasd tablugu sukatat tabuan kay para utakano isampay kano si ko surga na isampay kano kuya maanan yan nalimu wata ay maanan yan na di iprauta so di imamanubra na di isampay so ay maanan yan natungan na iya ako mukondera gina niya maanan yan na manang na hadith rawahu al-Bayhaqi diyan kaya ditaluding gugudin ay maanan yan nakapetadin si kuagama wallah na anto na ibalas ay titilagadun wallah si tanugman pakinaga sa giyang kaya ayamana na suratu Fussilat ay polo ko number at 30 na tap na ko 30 agudua so Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatuyan tigyan na innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim antunay manang nakaturallah mata na susiranuto
Ayah maknanya na pitiruiran. Ayah sumisia per kami. Ayat tandingan aku kau ya guya gemi. Nasuaya maknanya na Allah. Thummastaqamu. Na urianian. Na pihaka peta dengiran su kau ya guya giran. Sikuaya maknanya na agama Allah. Ayah maknanya na piangin benar mga pusuiran. Ada kekuairan na kamapiaan arwar say bagikiran wallah. Na pitero mga dilairan. Ada nama penggulaw lairan na amapia. Na guda ama penggulaw lairan na amarata. Arwar sa ayah maknanya na yung bagikiran Allah. Urian yan na piyaka tituiran suka pengintawiran si kuaya maknanya na agama Allah. Anto na ibalas. Ayah maknanya na yung bagikiran Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Si kuaya maknanya na masa kapetairan. Kapsekaratal mautiran. Aswaya maknanya na niyawa. Nasustaring kereng. Sagiang kaya bakereng. Ang barang-barang akilayo tau. Sagiang butuwa kapetay niyan. Kainubituan. Sa sakaratal maut. Kaya maknanya na kabergeku kapatay. Tatanazzalu alaihimul malaika. Na turungkiran. Suwaya maknanya na mga malaikat. Antuna ko ni dituro naging utang mga malaikat. Allah takhafu wala tahzanu. Dikanu dina peggelak, nagu dikanu dina pembuku. Diniyo ding kelakan. So kakulug yu ko mga kuburiyo. Na diniyo pembukuon. So mga tamukiyo kegenatan niyo ko dunia. Na diniyo pembukuon. So mga wataiyo na mga pamilya niyo kibagakiyo. Si kuay maananian na dunia. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunia. Sekamiman ati gagiang buta mga malaikat. Suaya maanan yan na mga kakampi iyo, mga panarigan iyo, mga inang pada iyo o kawayag-uyag ko dunia. Wafil akhirah nagusipan sa aya maanan yan na alungan na amauri. Malun yung manan ng geda-geda. Amay ko di kadisya karatal maut. Amiya belar sensukailay. Nasudila na miya marah. Na umani pakat kenunaig na aya maanan yan na pagkagangu. Na aya pagkanagkaadi tero no mga malaikat. Na Allah takhafu di kan wakib kelak. Hukat tugalin niyo ko mga kuburiyo. Wala tahzanu na gudikan pembuku. Di niyo pagawid na akala. So mga pamilya niyo, mga tamukiyo, mga watayo. Ka upama ko ditano siya kalimun wallah na mada kelemahan ayat na mi pendemar yan ipakanaraka yan na ame ko di sekaratal maut na tingin na anta pemani ku ko untuk daakan na anta apmani pekuar toko kuartuakan na anta apmani petrat-traka ko trat-trakakan apa ya gitu na kaya pakanaraka ka udi kau siapa wallah na aya petero neraka wallah kuaya mana niya na kiap pagi nuntulan kasangka aya agama wallah na Allah takhafu wala tahzanu dikano pekelaka ko kakulugi ko mga kuburiyo di niyo pembukuon so mga muriataw niyo mga wataiyo mga tamukiyo akaganatan niyo nahnu awliyaukum fil ayati dunia kasekamiman suaya maananian na mga inang pedaiyo mga panarigan niyo ko kawayag-uyag ku dunia na siya penami so pamilya niyo siya penami so tamukiyo siya penami suaya maananian na kaganatan niyo kamapian si kuaya maananian na dunia wa fil akhirah nagus kami penimanan niya na inang pedaiyo sa giyang kaya alungan na mauri wabasiru bil jannati allati kuntum tu'adun napakapipian niyo na ginawa niyo siku surga aswaya maanan niya na ini tilaga walakum fiha ma tastahi anfusukum kabagian yurun so sadin sa kebayaan ng mga ginawa niyo walakum fiha ma taddaun nagubagian ni rompen so sadin sa pemangan niyo nuzulan min ghafurir rahim pamamagayan na apu na ko paririla apu na ko ay maanan yan na malaikat di aya bala yan mamu na amay ko aya sekaratal maut nagyang kaya mga tao aya liya ganirang ko dunia na atamatto kasunur kapaginjuy
Na dia selaniran suaga mairan sa talikudan. Na ayagiyak kemiran. Na subay aginawairan. Na amay kusiran mambu pesakaratal maut. Na kataya supagalwin wallah. Sa suratul an'am. Anu miru wasiyaw pulo agu telu. Walau tara. Idhi zalimuna fi ghamaratil maut. Wal malaikatu basitu. Aidihim. Akhriju anfusakum al-yawma tujzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Upama dua tiga Allah kabangka dan kabantai, hai Muhammad, suaya mana nian mangabara dosa amai kumatalan tangsiran kusakaratal maut aswaya maananian na mga malaikat amakataling umakiran basitu aidihim ay kukulangiran sumang barukaniran aalo akiran na budas agiyang kai adi sebrutan na anyawan niyan aalo aniran na budas agiyang kai maananian adi sakaratal maut apketabi dina utakatri ilay ka naman narisa di sakaratal maut ada amalian kapketabi dia nak akar trio to kapketabi dia na dumi dia ngari iyan na babu utos sapo atau alian na kautok mana pendidik ay la ilaha illallah kailangan na kaya gira na di sakaratal maut ko mga pamilyatan na pagilayin tano kaanta na rumpa kawasan do kakilayin ka soya kaya sakaratal maut yan alay do tiyor gamya kapia-pia na kilayin ka mabu so aya kaya sakaratal maut yan na lagi do bintol ada lutanga ang makapirad na yamaanan yan na matar bibido makapirad matar bibido upama buati wallah kamay laing kahay Muhammad sumangat tawa mga baradusa fi gamaratil maut si kumasakab sakaratal mautiran di seginto nakapelewan niya wairan wal malaikatu basitu aidim so mga malaikat tamu ubay kiran na ikukulangiran na mga barukaniran na kikakapat sa balala api aki kena baka di sakaratal maut nawana mo bayar ka aalo ang kanya na budas na kiyasa na anak miyali at abulang ka na ilay nakapan na kanaba mapiakap kilay ang kaun kagiyang mata niya napkimbutan na biru apoy nagyasa bala mata pangamubutan na binaning apoy at tirami tatagin na paka nawalang alang na di mga rangabaray buno ka na naaya pa sa utakal sakaratal maut wal malaikatu basitu aidihim suwatig wallah so mga malaikat na ikukulangiran so mga barukaniran ang tunay diran ditiroon akhriju anfusakum hey pakaliwan yun na kaya nga mga niyawan niyo ilay niyo man pakaliwan yun na mga niyawan-niyawanan kaya na di sakaratal maut tao na ito nating malaikat pakaliwan ka din na kaya nga naniyawang ka kami ati pinayawron al-yawma tujzawna adzabal hun kay man tuatig wallah na imbedal rakano suaya mana niya na siksa ka pakarundan imbedal rakanun so siksa ka pakarundan bima kuntum taquluna ala Allahi bighairil haqq sabab kung nganinunganin na piyanaro iyo ang makapantag wallahu ta'ala di benar na diuntol inang kubiyo di wallahu ta'ala kagi nga pasuhanak para niya sa kabaya wala ta'ala na ilang nga buka ada benar wa kuntum an ayatihi tastakbirun na gumiyabaloy kanu ku mga ayat tak natig wallah api maratabataniyo upamana lagi da nga kapagaloy ako si na anigira ka na kumaratabatan amay ko next tara magdano banimbitan siya bubarak amataan na miya sagi-sagi tikatiro api aki kira rangitan ako niyo na Quran na di maanaan ay buin ner ka kanu nakap maana kenaba na ipugumanak no mga urip no Allah mga luksakan mga pagariko pamamakutan nagyang kae ulan-ulan ay maana na Ramadan kaga-igain nami punta no
nakatiip man na ayamaan niyan, nalalang kaun tanwa kilid, kau makubatan o magdal sa barko na mag-antan dumong ko. Mag-antan dumong ko. Napagi sa iyo man sa ginawa niyan, anto na mga di miya pagamalakan. Anto na miya pagamalakan. Ugay na, ubakan o kadai, sa ayamaan niya na inam. Hadla tutulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat tulian natigyan na rajulani aslama ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Had natigwa Abu Hurairah ayamaan niyan na dua katawa mama amiyag Islam si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tigyan na giyang kutawa dua katawa mama amalayok amiyag Islam kumasaw Rasulullah na miyaw na akiyawapat wisawn sa simiyawapat sa idanul kital simiyawapat sa ayamanan yan na mayda na akat tidawa kami habuno mga riduay na miya makasaragun na kiyapatay niyan na oriyan umiya kasaragun na ayap man na miya tay nagyang gutoy kadua bulayo kayan sa ay ni patay niyan na sakit sa simiyatay ko ayamanan niyan na higa niyan. Adna sa kataw ko mga sahabaw Rasulullah aso Talha to ibnu Ubaydillah natuturugan napitit taginapian nagyang kutuwa dua malayok aayamanan niya napalaya miya kasurga hugain na miyaw na makasurga sumiyaw rimatay sa miya kasaragun asimiyatay kuigaan yan adiswaya maanan yan na miyaw namatay asimiyatay sa maidanul kital miya buno sa lalan sa ayamaanan yan nakatidawa lalang ko Allah ayap na milay niyan na mapuro ipangkatan ko surga sumiyaw rimatay adiging kuta miyaw namatay kumiya balaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inaluin niya nunuto nasukyan gawno Rasulullah na ayapitir yan tigyan na alaysa kad sama ba'dahu Ramadana wa salla 6,000 raka'atin aw kada wa kada fa wallahi inna bainahuma la ab'adu ma bainas samai wal ard rawahu Ahmad fi musnadihi wa sahahu al-Albani. Ayapitir Rasulullah kay ko panutul nunuto Talha to ibnu Ubaydillah tigyan na hinuari ito ay Rasulullah ayam yaw na makasurga na sumiyaw rimatay sa miya kasaragun asip na miyatay kuiga niyan adigyan ko to si miyatay sa lalang ko Allah amiyaw na pan sa miya kawanir miya kasaragun na ayni sumbago Rasulullah tigyan na badigyan ko to miyaw rimatay na ada na sumiyag na Ramadan ada sagad sangkot miyaw na matay nagyang kutuas sumiyag na Ramadan na miya kasembayangon sa ayamaanan niya na namanggibura ka at asunat Allahu Akbar namanggibura ka at asunat ayamanan niya na human gawi na aya din niya di kasembayangan na sunat na labi dua gatosa ugay na kapakayaan na mato na rakatano akan na ubamadak lakya sumbayangan niya na sunat na kagi adin mambo miyang gelbekian na mga ala iyarga balas na pesapa aku atigu Rasulullah kumapaparsang kaya ginawa ko kamataan na ayap na pagletan ni rana dua siku surga la abadu ma bainas samai wal ard na mandin su pagletan langit na gusto ay maanan yan na lupa yang kaya hadis na pianu tulu Ahmad si kumusnadiyan na ayap na pitiro Albani na sahih agyang kaya ay maanan yan na hadis ilayin yung mananan anto na ipitiroon tanwa mga ala ibalas ay maanan yan na amal amala ibalas adi suka sembayang sa sunat lagi dagian kainalay Rasulullah tigyan na walaan amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya
min an a'takifa fi masjidi hadha saura. Hei pesup aku kasukalalakawak na tigu Rasulullah sa pagunutanakan subulayukakan pagariakan sa ay pagunutakanon na ubaan nami tabangakanon kuwawida kalian na ubaan namang gelebekakan akapupawan ang kuto problema niyan na tumuong kuto adi subako pagi atikapa sagyang kaya masgitakan ay tuturuyan na giya Masjidin Nabawi kusul de umakasaulan giya Masjidin Nabawi sa timana sambayang akasambayang anunong uripan na ayat timbang yan na sanggibuwa sambayang ko sa lakauron sa ulan na ayat ikap na ayat pitiro Rasulullah na tumuong ko na gumalarak ni arga so kauno tiyakan ko sa katawa pagariakan ubaan nami ugupak na kuwawida kalian na kapupawan udi na ubaan namang gelebukakan nami so lebakan kuwawida kalian na tumuong ko to adiso kapag iatikap sa Masjidin Nabawi asati manaluhura kasumbayanganon na ayat timbang yan na sanggibualur si kuwayamanan yan na salak oron a masjid ayat penuh ba ayat kaya ugupan na nakanabasa ka tao kamaga to sama kau utos awidakal na inumyada ko sa ulo niya na kaya kapan nakakagiya sa kayo mingil bakun Allahu Akbar kasurgaan ayamaan yan na dipagtaman kasurgaan na dipagtaman prilaya ko niyo titunab ko ba anak nakapanunutulan niya karakanway nakagi ayab ke lebak na ginawa nang ambili mo sa malabak kanaba si pemangiga di ko bisa na mga pasada ko namiyunot ako sa kadi amin natuturog na ko sa kano nang biling ano sa malabang na kedalamang ano sa agawi nanay no ka si ko mga agawi na di tano budi makatutuna balasan tano langon wallah na ayamala balasan wallah na supasubab pa niyan sa kapkalimutan no saging kayamanan niyan nadarpa pagumano manang kiran wallah suay manan yan nalimu yan gusto mga pamilya niyan na gusto mga luksiran na langon tanog na niya na tarimaan wallah sumay tumala akat tirutano amapia gelebegtano amapia mapadetano si kuwayamanan niyan na pagurung-urungan wallah si ikos surga Rasulullah naginian tiro nagyang gutuwa ka tiro yan tigyan na idha dakhala ahlul jannatil jannata fayastaqul ikhwanu ba'dum ba'da fayasiru sariru hadha ila sariri hadha wa sariru hadha ila sariri hadha hatta ijtama'u amay dana tigu Rasulullah kapakasulidin sa mga tao ko surga kudar pairang ko surga na mapaginuidin may pangadalin ipangadaliden usabed kiran susabed makagiraon susabeda ande matatagu sigiraw miyaka surga ariuda na sumug pagitudin na lumarga sukantirian nang bubulug niyan sudirundi magitud na sudi di mga dali na lumarga sukantirian na pelulubaan niyan sugiin yan di pangadali tama na tigu Rasulullah sama urong-urong siran sagyang kutwa lembak ko surga fayattaki'u kullum minum na umani sakiran na sumasanda masigo kantirian na pagisan yan supdian tiyan na at ta'arifuna mata ghafarallahu lana ketanu daniwari wandi kiari lair ketanu wallah kaino tanu mania ka surga karinilaan tanu wallah qalu ghafaranallahu hina majtama'na fi makanin kada wa fi yaumin kada inutan waridi ketanudi ya kiari lair ketanu wallah na guanya malimud tanu kudar pa lagi daya siku gawi iya lagi daya narini laan tanu langun wallah hey pale tanu na kinilaan wallah aqulu ma tasma'un wa ilahuna wa tubu ila Allah wastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.